Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan waktunya sampai saat ini kepada kita, memberikan kesempatan sehingga kita masih dapat menjalankan aktivitas kita di dunia ini, bisa saling mengingatkan dan juga masih beraktivitas untuk senantiasa istiqomah dalam menghafal ayat-ayatnya. Salat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelum kita memulai, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kemudahan dalam menghafal Al-Quran, membukakan bagi kita, meluangkan, melapangkan bagi kita kesusahan-kesusahan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada kita rezeki berupa taufiknya sehingga kita dapat mengamalkan apa yang semestinya menjadi hak bagi Al-Quran untuk diamalkan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna tuqan wa hudan wa salahan ya rabbal alamin. Baik, Bapak sekalian, insyaallah langsung saja kita mulai hafalan kita di masih surat An-Naba ya, sebagian masih surat An-Naba, bagian lagi sudah An-Nazi'at kemarin ya. Kita mulai saja. Yang pertama, saya dulu ya Pak Ustadz, punten, soalnya mau ke ini mau ada acara. Silakan. Punten Pak Kris. Mangga, silakan Pak Penny. Boleh, mau ada silakan. acara ini, acara ke kampus nih. Oh iya. Silakan Pak. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an sidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata. Diulang lagi. Inna yawmal fasli kana miqata. Yawma yunfahu fis suri fata'tuna afwaja. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada
lit-taghina ma'aba labisina fiha akhqaba la yadukuna fiha bardan wala saraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa جزاء وفاقا jazaa'an wifaqa جزاء وفاقا awalnya ya Ya. jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna Innahum kanu, hati-hati dengan kanu panjang. Oh, iya. Kanu kannya panjang ya. ya, kanu nunnya juga panjang. Oh, innahum kanu la yarjuna hisaba Ya. wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba Wa kulla syai'in ahsayna. Diulang lagi. wa kulla shay'in Shinnya besar. Sya besar. Wa ahsaynahu kulla syai'in. wa kulla Ya. wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba fadhuku falan nazidakum fadhuku falan nazidakum illa azaba Iya. inna lil muttaqina mafaza hadaika wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagawan wala kidzaba atau jaza ya jazaan min rabbika ata'an hisaba Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba Rabbis samawati Yawma yaqumur ruh. yawma yaqumur ruh wal malaa'ikatu Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Oh, maaf. Sebentar, tadi sampai mana ya jazaan? 338. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Tadi Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahumur rahman sudah ya? Sudah. Oh iya. Jadi ayat 38-nya. Silakan. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa adina lahur rahman Illa man adina, ada mannya. Illa man. La yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala sawaba. Dzalika yaumul haqq. Ada alif lamnya. Dzalikal yaumul haqq. Udah yang dzalikal yaumul haqq. Itu sampai situ. Astagfirullah. Nggak hafal yang ayat 39, 38, 40-nya. Aduh, masih 39 ya, 39, 40. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, jazakallah Pak Penny ya. 2 lagi berarti ini. Iya. Ya, tinggal 2 lagi insyaallah nanti. Sekalian anaziat ya kayaknya ya. Amin insyaallah. Kita bismillah. Ya. Saya izin lab ya, Pak Ustaz ya. Silakan. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Iya, makasih Pak Ustaz.
Sama-sama. Assalamualaikum. Pak Kris, punten, Pak Sriza. Waalaikumsalam. Silakan Pak Beni. Ya. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya Pak Kris, silakan Pak. Sekarang surat apa? Abasa. Insyaallah. Abasa ya, Abasa wa ta'ala. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma mohon maaf, Pak. Jimnya 5 harokat. Diulang. Ya. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Baik, wa ma yudrika, roknya ri itu 2 harokat. Wa ma yudrika la'allahu. Ya, silakan. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Ya. Au yazzakaru fatanfa'ahu dzikra. Baik, ada 2 tasydid. Au yazzakaru fatanfa'ahu dzikra. Diulang. Au yazzakaru fatanfa'ahu dzikra. Ya. Amma man istaghna fa'anta anhu tasadda. Fa'anta lahu. Oh, adalah ya. Yang pertama fa'anta lahu. Fa'anta lahu tasadda wa ma alaika alla yazzakka. Ya. Wa amma man ja'aka yas'a Ya. wa huwa yahsha fa anta anhu talaha. Ya. Kalla innaha tazkirah. Tazkirah. Wa man syaa. Diulang lagi. Kalla innaha tazkirah. Tazkirah. Ujung lidahnya, lidah di gigi seri atas. Ya. Sehingga bukan bunyinya tidak s ya, tidak tazkirah, tapi tazkirah. Ya, diulang lagi. Kalla innaha tazkirah. Ya. Wa man syaa zakkarah fi suhufim mukarramah. Ya. Marfu'atin marfu'atin musfirah. Marfu'atin mutahharah. Marfu'atin mutahharah. Marfu'atin, fu-nya 2 harokat. Marfu'atin mutahharah. Marfu'atin mutahharah. Ya. Bi aidi safarah. Kiramim bararah. Ya. Qutila insanu ma akfarah. Min ayyi syai'in khalaqah. Ya. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Ya. Anna summas sabila yassarah. Ya. Summa amatahu fa'akbarah. Ya. Summa iza sya'a ansarah. Kalla lamma yaqdima amarah. Kalla lamma yaqdima, mimnya
4 harokat ya. Kalla lamma yaqdi ma amarah fal yanzuril insanu ila ta'amih. Ila ta'amih, mimnya ta'amih panjang. Panjang ta'amih, ainnya panjang. Falyanzuril insanu ila ta'amih, ta'amih. Ainnya panjang. Falyanzuril ya ikhfanya. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Ta'amih. Oh, hanya ya am ya. Iya, ainnya. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Iya. Anna sobabnal ma'a sobbah. Baik, kalau qalqalanya dikeluarkan, qalqalanya anna sababna. Anna sobabnal ma'a sobbah. Iya. Summa sakoknal ardo sakko. Syaqqa. 2 harokat. Ya. Summa sakoknal ardo sakko. Enggak, jangan gitu. Syaqqa. 2 harokat. Summa sakoknal ardo sakko. Ya. Fa'ambatna fiha habba. Iya. Wa inna bau wa qadba. Wa inabau wa qadba. Wa zaituna wa nahla. Wa hadaiqa hulba. Wa fakihatau wa abba. Ya. Mata allakum wali an'amikum. Fa iza ja'atis sohah yauma yafirrul mar'u min ahi. Baik, kha-nya akhi yauma yafirrul. Yauma yafirrul mar'u min ahi. Wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Likulli imri'in minhum yauma idzin. Likulli imri'in minhum. Dari in ke mim. Likulli imri'in minhum ditahan. Likulli imri'in minhum. Masukkan ke mim. Likullim ri'im. Itu yang pertama jangan ditahan. Likullim ri'im minhum yauma idzin sa'nun yuhni. Itu panjang. Yuhni. Yuhni. Likullim ri'im minhum. Likullim ri'im minhum yauma idzin sa'nun yuhni. Iya. Wujuhun yauma idzin musfirah. Dahikatum mustabasirah. Wa wujuhun yauma idzin 'alaiha ghabarah. Tarhaquha qatarah. Ulaika humul kafaratul fajarah. Baik.
Baik Pak Kris, nanti di apa namanya untuk ya beberapa ya Mas ini Ya. huruf-hurufnya ada yang masih pendek atau yang dipanjangkan ya. Ya. Jadi bisa dengar apa namanya murotal ataupun nanti kita coba untuk membuat ya, kita coba buat apa namanya rekaman supaya semua hafalannya betul ya. Ya Pak Ustaz. Baik, kalau bisa nanti diulang lagi Pak ya. Ya. Karena masih apa namanya, mohon maaf masih banyak yang apa namanya Panjang pendek. Iya, masih banyak yang pendek, masih ada yang dipanjangkan juga ya seperti itu. Jadi nanti diulang lagi. Diperhatikan lagi. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Iya, sama-sama Pak. Baik, jazakallah khairan Pak Kris. Berikutnya Pak Pur, silakan Pak Pur. Oke Ustaz. Surat An-Nazi'at Ustaz. An-Nazi'at, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa falmudabbirati amra yauma tarjufur rajifah tasbahuhar radifah qulubu yaumaidhin qulubu yaumaidhin lamnya panjang qulubu yaumaidhin khasi'ah قلوب يومئذ واجفة قلوب يومئذ واجفة تتبعها الرادفة أبصارها خاشعة قلوب يومئذ خاشعة mohon maaf قلوب واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي يجرة واحدة. Baik, فإنما هي زجرة واحدة. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فهل لك إلى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها
والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها. Diulang lagi. Innama anta mundir. Innama anta mundiru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Illa 'ashiyatan, ada tasydid? Illa 'ashiyatan aw duhaha. Oh, baik. Barakallah. Jazakallah Pak Pur. Insyaallah. Ya, nanti bagian-bagian yang tadi ada koreksi diperhatikan lagi. Ya, ada sebagian tadi sedikit saja tadi ya. Alhamdulillah. Afan. Baik, berikutnya Pak Asrizal, silakan Pak. Masya Allah. Pak Munir, ahlan wa sahlan. Ahlan khair ya Ustaz. Masya Allah. Teman semuanya. Baik, Pak Asrizal, silakan Pak. Pak Asrizal ada? Tapi mungkin beliau masih ada keperluan. Al-Akh Firdaus, fadal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah, kaifa halak? Gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Ya, silakan. Surat An-Naba, Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. 'Anin nabai. Ditahan lagi. 'Anil naba'il 'azim. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata
يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا. Oke, fiha ahqaba, 4 harokat. Labisina fiha. لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا Oke, illa hamiman wa ghassaqa. إلا حميما وغساقا. Ustaz, Afwan, Yes. nantilah setelah Pak Asrijal, ayah saya mau buang air dulu. Silakan. Fadal. Khair. Pak Asrizal, silakan, ada? Ustaz. Silakan Pak Asrizal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun. Sorry, tak. Silakan. Anin naba'il azim allazi hum fihi muhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja waja'alna al-laila libasa Waja'alna naumakum subata. amma yatasa'alun. Kejauhan Pak. Diulang lagi. Gak apa-apa, di situ aja, dari situ. Ya. Wa khalaqnakum azwaja, boleh dari situ. Waja'alna naumak bentar ya. Iya. Waja'alna naumakum subata. Iya. Waja'alna al-laila libasa. Waja'alna an-nahara ma'asa. Fabanaina fawqakum sab'an sidada. Waja'alna sirajan wahhaja. فأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها ولا بردا لا يذوقون فيها بردا ولا syaraba. Sampai situ Ustaz. Oke. Belum habis 30-nya. La yadzuquna fiha bardan wala syaraba. Baik, ayat ke-24. 24. Khair insyaallah ya. Mudah-mudahan ya. Tadi udah lancar kok. Dia kok udah terhalang dikit tuh. Bisa hilang kenapa Ustaz?
Berumur. Sudah berumur. Aduh, tadi udah gompet dah full tadi kan. Wah, lancar berkali kan. Tadi kok sih. Ya, betul. Apa namanya? Ya terkadang gitu kalau misalkan baru menghafal itu ketika ada koreksi kadang hilang. Udah berumur. Makanya memang apa ya, wajar nggak apa-apa. Semuanya memang kayak gitu, hafal awal. Tapi pahalanya banyak Ustadz ya. Pahalanya paling banyak. Insya Allah. Ya, insya Allah mudah-mudahan namanya. Insya Allah nggak ada yang perlu dikhawatirkan dengan pahala. Insya Allah. Allah akan melihat perjuangannya, insya Allah. Amin ya. Taib, jazakallahu khairan. Taib, berikutnya siapa? Ayo Ustaz. Oh, Pak Agus. Saya mau nganter Baik, khair, insya Allah Pak Agus, silakan. Yang yang sibuk nanti ini aja. Silakan mau aja. Yang amma yatasaalun atau sudah surat selanjutnya boleh Ustaz? Yang mana? Wan-nazi'ati gharqa. An-nazi'at. Baik, nanti silakan. Izin ya teman-teman ya. Ya maaf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa wan-nasyitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra yauma tarjufur rajifah tatsba'uha radifah. Dimasukkan ke huruf ra. Tatsba'uha radifah. Qulubun yawma idin wajifah absaruha khasi'ah yaquluna inna lamarduduna fil hafirah aidza kunna 'idhaman nakhirah qalu aidza kunna 'idhaman nakhirah qalu tilka idan karratun khasirah fa innama hiya zajratun mimnya panjang fa innama zajratun hiya fa innama hiya zajratun wahidah fa idahum bisahirah hal ataka hadisu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha fakul hallaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa arahul ayatal kubra fakadzdzaba wa asa summa adbara yas'a fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa akhadallahu nakala Allahu nakalal akhirati wal ula inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha a antum ashaddu khalqan amis samaa'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasa laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dzalika dahaha
Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Ma'aha. Akhraja minha ma'aha. Mimnya 4 harokat. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li an'amikum fa idza ja'atit tammatul kubra yauma yadhakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara. Wa amma man tagha wa asarul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta mundirum may yakhshaha. Innama anta mundiru man Ya, diulang. Innama anta mundirum may. Itu jangan dimasukkan. Ru ke mim tidak dimasukkan. Anta mundiru man yakhshaha. Innama anta mundiru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Shadaqallahul azim. Barakallahu fiik. Jazakallah Pak Mudir, Masya Allah. Ini lebih lancar nih daripada An-Naba nih. Apa-apa diulang besok ya. Ya. Lancar itu. Ya, Oke, lanjut ya, yang lain nanti kita bagian, monggo. Amin. Barakallah. Syukran ya. Sama-sama. Al-Akh Firdaus sudah bisa? Iya, Ustaz. Silakan. Dari ulang apa, Ustaz? Dari ayat berapa tadi ya? Jazaa'u wifaqa ya. Jadi diulang aja dari ini, labisina fiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Labisina fiha ahqaba la yazuquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghasaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadzuqu falan nazidakum illa 'adzaba inna lil muttaqina mafaza hadaika wa a'naba wa kawaiba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba. Ya. Lanjut. Khitaba. Yauma khitaba Yawma yanzurul mar'u Yawma yaqulul Mohon maaf. Yawma yaqumur ruh.
يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ Faman syaa ikhfanya فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا رب السماوات inna Is that? inna anzarnakum إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Baik, khair insyaallah. Barakallah. Nanti diulang lagi di murojaah lagi ya supaya lebih lancar lagi insyaallah. Baik, barakallahu fikum. Silakan yang belum. Siapa dulu? Ada Pak Sabrudin, Pak Kurniawan, Bu Nur, silakan, selamat datang. Saya undang karena kita muslim. Silakan aja. Nggak keluar wajahnya nggak apa-apa. Monggo aja. Iya, silakan, nggak apa-apa. Monggo. Silakan. Pak Kurniawan, yuk. Pak Kurniawan dari mana, Mas Kurniawan? Dari Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. Ayo, monggo. Silakan ya. Silakan. Pak Ustadz, monggo. Surat apa Ustadz? An-Naba ya? Anaba. Dimulai dari Anaba. Dari awal. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. Azwaja yang pertama huruf zim ya, zim. Azwaja. Wa khalaqnakum azwaja. Bukan ja. Azwaja. Wa ja'alna naumakum wa khalaqnakum azwaja. Baru yang kedua itu. Wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata. Yaumayung ya? Iya. Yaumayung fakhu fis suri fatatuna afwaja. Ya. Terus wa futihatis sama. Wa futihatis sama ufakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saroba inna jahannam. Betul, silakan.
jahannama kanat mirqina ma'aba ahqaba la yazuquna fiha bardaw. Mohon maaf agak keputus. Labisina fiha. Diulang dari situ. Labisina fiha ahqaba la yazuquna fiha bardaw wala syaraba. Inna jahannama kanat illa hamiman wa ghassaqa. Illa hamiman wa ghassaqa. Silakan. Sinyalnya agak kurang bagus. wa kazzabu bi ayatina kizzaba wa kulla syai'in ahsahu Ahsaynahu. yauma itu apa? Ya, dari mana tadi? Sebelumnya apa? Yauma yunfakhu fis-sur. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Wa suyiratil jibalu fakanat saroba illa hamimau Inna jahannama. Inna jahannama kanat Sebentar, ada dari. Ya, betul. Inna jahannama kanat mirsada littaghina ma'aba labisina fiha ihqaba la yazuquna fiha bardaw wala syaraba. Inna jahannama illa hamiman wa ghassaqa. Illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa. Innahum la yarjuna Innahum kanu la yarjuna. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzdzaba wa asa Wa kazzabu bi ayatina. Kidzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Ya. Fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Ya. Innama antamu Inna lil muttaqina mafaza. Inna lil muttaqina mafaza ada wa a'naba wa kawaiba asroba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwaw wala kizzaba. Ya. Jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba. Yauma yanzurul mar'u ma qaddama. Yauma yaqumur ruhu wal malaa. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adzina lahu rahmanu wa qala shawaba. Dzalikal yaumul haqq. Dzalikal yaumul haqq. Haqq ditahan ya. Dzalikal yaumul haqq. Ya. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Yauma yang Inna anzarnakum
Inna anzarnakum azaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Baik, jazakallah khairan Mas Kurniawan. Sebelumnya sudah hafal Pak ya? Udah, tapi sering bolak-balik. Ya nanti dilancarkan lagi, insyaallah ya. Yang penting sering diulang saja. Kalau kalau sering diulang ataupun metode menghafal tapi tanpa menghafal, kira-kira apa tuh? Sering dibaca berkali-kali. Ya. Ya paling enggak 10 kali atau 20 kali, enggak usah enggak dihafal juga insyaallah. Nanti terbayang sendiri itu. Ya ada sebagian yang mempraktekkan seperti itu ya. Baik. Jazakallah Mas Kurniawan. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Berikutnya Bapak Sabrudin, silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis suri fataja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha barda illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba
فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دحاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Masya Allah. Ahsan. Barakallahu fiik Ustaz siapa Sabrudin. Masya Allah. Bapak tahu dari mana Pak untuk program kita ini? Baca di grup mana ya? Di masjid ya. Grup. Oh iya. Oh Masya Allah. Taib khair ya. Mudah-mudahan bisa memacu yang lain ini ya, yang lain mudah-mudahan bacaannya bisa dinikmati ya Pak ya, Bapak-bapak sekalian. Jadi untuk bacaannya bisa dinikmati ya, jangan terlalu terburu-buru dalam menghafalnya sehingga tidak banyak yang luput ya, dari dari hukum-hukumnya ya, terutama yang memanjangkan yang pendek ataupun memendekkan yang panjang dan sebagainya ya, seperti itu. Nah kemudian juga yang kemarin pembahasan ya kita yang tebal tipis itu selalu diperhatikan ya, tebal tipisnya, tebal tipis huruf ro misalkan ya, nah, ro bisa tebal bisa tipis ya. Kemudian lam juga sama, bisa tebal bisa tipis, walaupun ada cuma satu saja ya di lam itu, fakhimil lama minismillah, jadi di nama Allah saja ya. Kemudian adapun huruf isti'la dawam, yakni semuanya dibaca tebal dalam semua keadaan walaupun banyak tingkatan ya, ada tingkatan-tingkatannya ya. Kalau misalkan ketika fathah itu lebih tebal, dhammah tebal di pertengahan ya. Kemudian ketika kasroh juga sama tebal, tapi dia di derajatnya di bawah yang tadi. Itu yang perlu diperhatikan kembali. Dan jazakumullahu khairan katsira telah menyempatkan waktunya dalam program ini. Mudah-mudahan bapak-bapak sekalian dan saya terutama ya yang mustami di sini ataupun saya yang mendengarkan ya di sini, mudah-mudahan saya juga mendapatkan manfaat ya dari apa yang bapak-bapak sekalian baca ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun ya, jika dibacakan Al-Qur'an ansitu ya, jadi fastami'u perhatikan, dengarkan dengan sesama,
Fastami'u wa ansitu, dan perhatikan. Dengarkan dan perhatikan dengan sesama. La'allakum turhamun, supaya kalian diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita dapat mengambil faedahnya dari sini ya. Paling tidak itu, ya, paling tidak itu, ya. Lebih dari itu ya, kita alhamdulillah kita lebih dekat lagi kepada Al-Qur'an dan sebagainya. Taib, jazakumullahu khairan katsira. Mohon maaf barangkali jika waktunya kurang ya dan sebagainya. Jazakumullahu khairan katsira. Mudah-mudahan semua aktivitasnya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mulai pagi ini dengan menghafal dan membaca Al-Qur'an ya. Mudah-mudahan lebih berkah lagi. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama. Jazakallah khairan katsira Pak Kris. Rizal. Sama-sama. Izin ya semuanya. Assalamualaikum. Mari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.